कारण क्षमति हाय जों साइमानो जे सालबुंगुरावनो अ त्रिपुरा हावो 1947 नि सिमि जों इंडिया हाबानि परे दिनै 72 years अ त्रिपुरा हावो अहानि बोसारो नेटिव पीपल इंडिजिनस पीपल ल आउटसाइडर बरक रक बाय harassment खाइजाक तंगमानि रेप खाइजाक तंगमानि मर्डर खाइजाक तंगमानि दिनै जरातै देयर इज नो एनी सिंगल जस्टिस दिनै जरातै काइसे जस्टिस ग्रै अब हाइ फेनोमेनन कन्टिन्युअसलि अ त्रिपुरा हावो सोलिगै दङ जों सबा खालायो टीपीएफ अब न तै जों सबा खालायो फियाबा दिनै जरातै जों नगो अब हाइ दिनैबो स्टप याको कन्टिन्युअसलि अ रेप केस गैंग रेप सोलिनो दङ तै जों इदानिगो तैबो नुकुखा तैबो बेलायखनो बारिमानि नुकुखा 13 तारिखनि हर जों बिश्रामगंजनि काहिनी नुखा तै 20 तारिखनि हर जों नुखा तै मियानि हरबो जों नुफिउखा कन्टिन्युअसलि जों अब हाइ रेप केस मर्डर केस तै बुफ्रा साप्रंग मानि किरि कर हरसाल बिहिक बसानो तै नखला अंखार मालिया हानि बसारो बिहिकनि सिक्युरिटी रयमालिया बसाय बसानि सिक्युरिटी रयमालिया बुमा बुफा अब हाइके जों हरसाल किरिमा संसा नुगै दं मानि अब बेलायके सिनि बरक सिनि लुकुरनि थानिगो खाकसं लुकुरनि थानिगो बेलायके वाना मा किरिमा हाबजा आपना तैगेने सिनि तिनि प्रेस मीट टीपीएफ सानानि नायगो अ त्रिपुरा हावो लॉ एंड ऑर्डर हुमानि मुंसा करिखा जों नगो तिनि लॉ एंड ऑर्डर हुमानि मुंसा करिखा और यो जों नगो तै मेंशन मा खलायनाय 25 बोसोर सीपीएम नि कम्युनिस्ट नामलो जों नुखा बनि सिगां कांग्रेस नाम जों नुखा तिनि बीजेपी ताबो बीजेपी एनडीए आईपीएफटी बीजेपी गवर्नमेंट तै काउंसिल त्रिपुरा मोथा गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट तंगनि बिसिंगबो तिनि जों कन्टिन्युअसलि तैबो साल ब्रुं ब्रुं बायरा खलायगै अ दफानि बिरमान मामानि जों नुगै दङ किन्तु अबनो ताबक जरातै मुंसा सामं लॉ एंड ऑर्डर नि सामं मुंसराक नुगिया तै कुना पॉलिटिकल पार्टी निंगैबो अबनि मूवमेंट जों क्राक नुगिया टीपीएफ बेलायखेनो वानाखा टीपीएफ बेलायखेनो वाना मा सिंसा अंगै जागैनो तिनि प्रेस मीट मा फायु जों वान सकबानि पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी नि होइतेबो अबति हाय सिनि जेतु सरकार दंगो सिनि सरकार एडीसी सरकार सिनि ब्रक दंगो तै स्टेट गवर्नमेंट अंडर सिनि ब्रक दंगो अमति हाय दंना तैबो क्राक खलायगै सामं बदां रमजागै तै अबनि याकनि यकनानि बागै जों जतनो साखारमानि तै सबागो बाक्सा खलायगै हनै जों वान सक तै तिनि संगबनि बागैनो अरनिगो मा फायगो जे तिनि जरातै जों नुखा आसे इन्सिडेंट गोबां मा सागै साबाया एफआईआर खाइजे सिबसोक साल ब्रं ब्रं हर ब्रं ब्रं जों खबर माया सिबसोक ससियल मीडिया काबारे सिंया बस गोबां एफआईआर खाइजे बस गोबां फियाबा कन्टिन्युअसलि अमति हाय बरक दफानि हेरेसमेंट अंगै दंगो टर्चर अंगै दंगो मर्डर अंगै दंगो रेप केस अंगै दंगो फियाबा जों नुखा पुलिस एफआईआर खाइखां खांखेबो आरनिगो ठीक एफआईआर सठिक एफआईआर खलायजागिया स्टक एफआईआर खलायजागिया जों मियानि गतनाबो नुफिखा आरो जे पुलिस एफआईआर नामानि आरो कुनो ऑथेंटिक एफआईआर जों नुकिया attempt to murder जे खलायजागै दं माने आबरंनि एफआईआर लुज खलायजाग गा ताबनि बागै खांखे जों अर नुगो जे कालप्रिट दंनो पुलिस प्रशासननि होइते लॉ एंड ऑर्डर नि होइते क्राक कुनो शास्ति विधान रजाक मानि करी तेब्रनो लुज खलायगै पुलिस प्रशासन होइते जे एफआईआर टेकअप खाइजाक मानि अब लुज खलायमानि बागै तेबि एनकारेजिं माने अमा हाइकेनो सोसाइटी नि सोशल एलिमेंट अमत्र तहनाय सोसाइटी नि जे हामिया सामं तां तंनाय रं सामं हामिया तांनाय रं तेबि एनकारेज रमानि जों नुगमा खलायु आबनि बागैनो जों तिनि लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेक तंमानि होम डिपार्टमेंट दंगो होम मिनिस्टर दंगो चीफ मिनिस्टर दंगो फियाबा और जागाव मंगसा लॉ एंड ऑर्डर नि नुग्लियास आबनि बागैनो जों तिनि त्रिपुरा पिपल्स फ्रन्ट जत लुकुनो कयगो ते साखलायगो अम हाय साब्रं ब्रंनि बुथारमानि सकथारमानि रेप केस जों तंमानि अरो सिनि दफानि कन्टिन्युअसलि जे बिरमान मानै तंमानि अबनि सबागो जों जत थानसा के सभा खायनायनि बागै बसकांनि सालो दाक्टिनो टीपीएफ सभा साखलायनाय तिनिनि हरनि बिसिङावनो जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायनायनि बागै जों गभर्नरनि थानि अपॉइंटमेंट नानाय डेट फिक्स खायनाय तिनि हरनि बिसिङावनो जों साखलायनाय प्रेस मिट खायबिमानि परे बड़ी परे जों सोशल मीडिया नि बिसिंति साखलायनाय जत हातै दफानो हामजानाय ते हानि बसार जत थानसा खलायगै सभा थानसा अंखानानि बागै हातै दफानि जस्टिस नि बागै सभा खायनायनि थानसा अंखानानि बागै जतनो जों कबकनाय तै बसकांनि 6 नभेम्बर सॉरी बसकांनि 6 डिसेम्बर दिल्ली गो थाङै जों ह्यूमन राइट्स कमिशन अबो जों अबनतैगै जों बॉयज रेस्ट खायनाय जों आरो 6 डिसेम्बर थाङै टीपीएफ नि पक्ष থেকে दिल्ली जंतर मंतर आसगै अबनि खरांना जों दिसानाय जों अरतेबो साइमानो दिल्लीगो जों नुखा जे निर्भया का एक नि जों जत साइमानो निर्भया कांड हत्याकांडनि लीला न किंतु त्रिपुरागो प्रतिदिन एवरीडे और निर्भया कांड चलेगै दं किंतु तिनि जरातै केबो मकल नुग्या कायसा एक्शन उंग्या आबनि बागै और इलीगल इमाइग्रेंट्स इलीगल इंट्रूडर्स और सरकार तंगसाक
illegal intruders or nigo procession ni malik tongsak illegal intruders or rule khai tongsak o tipra hani birman tipra doparo yogya abne bagai ni TPF saga phaidi baksa klagi dofani sobago ongkhalainai vote ronani bagai baksa ya dofani sobago si baksa sengring re thamsa dofani sobago joto baksa phaina bagai abne bagai ne o hasini hangke sini session mangnai illegal intruders oroni dakti voter list ne out khai sini yago sini rajnaitik full khamata mar nai TPF ni o soba abne bagai ne continuously 7 years since soba khai jong abne bagai tini hahai ne moitoma khai figu o sobago jotone baksak lagi sini hasini shason tei full political power administrative power tipra hani tipra sa borok ni yago sokpaya sak oroni law and order no sung tei sini yago sini manta sini naimatike sung tei step security granting krikha apni bagane sung tini press tv sing ti jotono koye o hani joto political organization nthang non political organization thang society inthang jotoni nogo no sogui tongui kha jotoni nogo no sogui nani baki na singjak ngi tongkha bopro o soba no jeng keplai khorang tisa nai tini jaratai sing nukha kaisa soba krei kuno political organization kuno society organization je continuously je haing tongmani apni bagai phaidi TPF thangnai bisigo tinok jotono saimane bisho chitapati haikrai sal kathang bisho jino puthar pro jeng COVID-19 ni jarafane soba khaigai case khlaileka tini o case tini bo pending ko paya ko phiaba joto din paya sak TPF पनि जारी तंgnai te omo hai tini je continuously jeng nukha bisram gonjora o sakangni gotna nukha udaipur ni tepania ni gotna nukhi kami afrosini news agency ni sumui tv ni news agency ni attack ni jeng nukhika अब हाइक्रै कन्टिन्युअसली इंगै तंगमाने ते बाइक नेम अफ बाइक एक्सिडेंट नेम अफ गाड़ी एक्सिडेंट अब हाइके सिनी बरक साब्रं ब्रं जे प्राण नाजाकै तंगमाने अपनी प्रतिबाद ते अपनी सभा TPF कन्टिन्यू जारी तंगाई ते अपनी सभा ते जों सानानि मुसु मियाओ जे इंसिडेंट निगो जों खनाखा नुखा न्यूज नि बिसिंतै इनफरमेशन माखा पुलिस नि इनफरमेशन तै था कालप्रिट नम्बर रमखा खरक बातंगमाने खरक थाना रमखा किन्तु अ खरक थाना लकानो सगौ borok no exemplary punishment mar nai tani khangke borok khorsa rap ke gang rape ni case si borok ni o attempt to murder case si borok incident abana close clay case clay maya tini borok ni loka bo soi tma bai abo justice manani nangai borno phasi order khlanya nangnai TPF abani bagai Delhi tok thangai seng human rights commission bo amono seng khorang tisa nai tei tripra bo dakti seng amoni soba khlainai abani bagai ni tini ni amoni saklai bang tei kaisa seng saklainya musu o tipra hawo law and order pura down thang paika control karika mungsat fane security karika CM ni yago home department home minister CM chief minister tini law and order pura bai thangka একটা টু শব্দ করেই সিম্পেথি করেই বরক নি তাক ফনে খামমানি খারিয়কবানি কোনো লিডার্স নি খুবই ফাইমান নুগিয়াখো কাইসা अबनि एक्शन आनायनि बागै कायसा अर्डर नुगियाखो कायसा इनिशिएटिभ नुगियाखो आबनि बागै जों सीएम नबो आपिल खायो जदि बो ल एन्ड अर्डर कंट्रोल खाइमालिया ठीक लाइ चालक बालिया का पनि सीएम रिजाइनेसन रथं आबसिनी नाइमं तेचिनि दाबी ते गभर्नर न जों सानाय दायति ल एन्ड अर्डर ट्रिप्रागो ठीक खाइदि खाइमे आं खांखे ओ हानि बुसानि थानिगो याफारिरोदि पॉलिटिकल फुड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एन्ड द पॉलिटिकल पावर अबनि बागै ने जों तिनि जत ति प्रसारङ खा थानसाके बासरी सभा खाइने बागै बासरी थानसा बमनि बागै नां हात इदफानि सभा खाइने बागै थानसा पॉलिटिकल बोर्ड जों गभर्नमेंट चालायखा गभर्नमेंट थालायखा गभर्नमेंट फालायखा किन्तु ओ हानि बुसानि यागो फुल पॉलिटिकल पावर फायसा ओ हानि यागो ओ हानि बुसानि यागो एडमिनिस्ट्रेटिव फुल पावर फायसा ओ हानि दफा ओ हानि सिनि सेफ सिक्युरिटी सिनि अधिकार जों मानलिया आबनि बागै जों तिनि ओ खरां कप्लायनो जतनि थानि याफार हरो जतनो ओ सबागो दै बुसकानि सबागो TPF खना सालसानि परेने जों ओ सबानो ओंखारनाय ते ओ सबागो जतनो बाक्साक लागि सबागो बाक्सागै सिनि ओ त्रिपुरागो जत इनजास्टिस जों दंमानि आसक हजार थाउजेंड तिनि एफआईआर खाके एफआईआर नि एक्शन करि कालप्रिट ढंसा गया कालप्रिट मागैबो कालप्रिट लुज खाइगै एक बोसोरनि कारादण्ड रां रखै यगै थाङो बिश्वजितनि केस तिनि मैतो माखायनाय बिश्वजितनि केस के बनि रख सियाखो बिश्वजितनि केस जखन जों को हाइकोर्ट तबखा हाइकोर्ट तबखि साइमानो जे 50,000 बाइसि खरकसा कालप्रिट बरक यगै थांखा 50,000 बाइ खरकसा मर्डर केस यगै मानो बहानि आइन कानुन खाबो वाना मा सिंसा बने परे जों हाइकोर्ट केस पिटिशन खायने परे तेवसे रिपिल खाइबनो रम दिहेने अरेस्ट खाइ दिहेने तेवसे अर्डर जाफिगो गुरि गै तंगो कालप्रिट सालब्रं बुथारमानि परे हाइकोर्ट केस अर्डर खा वान्टेड साबो पिनाकनाथ बने परे सि पिनाकनाथ तिप्रा हारिया कागै बांग्लादेशी पंखाय थां तानि बागै बांग्लादेशी खार बांग्लादेशनि फाइनाय तेवसे बांग्लादेशी खार आपने बागै अर जत दिन ना पैसा इलीगल इंट्रुडार्स और तंगसा
ohani borok rok te tongkasang manliya abni bagai sini sobat temanga mengnai illegal intruders oroni political power te administrative power nai tongmani abono si maya karnai abni bagai si soba o soba ni bagai si phaidi joto thansa abni bagai TPF continues jari tongoi tongu Supreme Court tin ta case illegal intruders ni bagai case NRC tamani bagai case illegal intruders oroni nordi political power sin yaus matong nai boro illegal voter as per Indian Constitution article 6 apni anusari borong detect delete deport khali they full political sin ya gorodi apni bagai ni okay they CAA ni bising they illegal intruders to oroni go religious base khai gai je intruders rono nai tamai apni against sin case they Passport Amendment Act apni against sin case tin ta tak Supreme Court cholai tung apno tei be crack lagi dakti samung basarana bagai sing tei bu appeal khlai tei joto hati do hamjak nai borong no tei saklai jago jorani bangai regular basic case je Supreme Court tongani tabok stop tabok abo stop boi tong jago kisa salni pore khene abo salong tai apro sini NRC ni case ni hearing phainai apni bagine joto khaklok ke hati do phana hamjanai TPF no subanai unklok tibes country morally spiritually te financially je subanai nirong no joto no saklai NRC ni case dakti ne seng tabok pandemic ni kisa relaxation ng sakatre ka regular base ni case tabok Supreme Court khlok yakok khlok bai mani pore ke seng gabno dakti khanya ni bagai te bu soba ka krak khanya apni bagine joto khaklok wi seng manai sinai nei te o hati do phano sini yako शासन प्रशासन to banani bagai si beskang ni sini soba bak saklai soba ma khainai obone sini tini ni koime apni bagine joto hati jo phana hamjangai political party thing je phangthing tini MLA MDC kabang matung MLA MDC rok tini tangai kaisa kok saya tini omate hai ili society ni samung hamya criminal acts continuously barai tungu tangai tini je borok tangai kok sadi samung khai dikhne je hor changai rok tangai tini kaisa kok sayang kha wana ma singsa obo do phani kaisa wana ma singsa kaisa symptom phai tungu odo pharo tamo beba khorang thibe khai de odo phani thik tui jabe khai de tini ani nogo manza khana ni nogo thanai teni dino body nogo thanai ke bu yogya apni bagai ani nogo phaigra thing nang ngai singai tong bo pro busuk jara tai ngai singai tong nai ti prasad dofa apni bagai sagni right sagni odi kano kok sanani ke bu takiri TPF tini oha national international jara thangai de kok sanani kriya o kriya ni khorang no seng jotta pal baksak lagi sobani apply khorang mati sanai te legal file legal justice jesuk mansak seng gabuno apply matlang nai hey o Tripura hawo tebe criminal act tebe bare nai apni bagine seng obono thansa klaigai jotone o criminal act ni against o criminal act ni protikaro seng jotone balbaksa ke mabasa lai nai apni bagai ang kobogo tini joto Tripura hani lukurokro toma NGO toma society joto amati hai je prosini borok dofa satok jagai tong pitok jagai tong lama koma hingmalia sachung kene hinglaglia horsal hinglaglia satni asaima hawasi salo bikirini horo bikirini bihi khorok sa busaino loget himraglia busai khorok sa bihi no security romalia bobotui sing bobotui juko tongkha te bobotui rajniti khai sing tini abo hai safarman tongkha tamo rajniti go bol khai mani bagai tini abo sing masul maja bo rajniti khai ka sing tama rajniti ni bagai tini amo manja kha abono sing wan sok jangai jora sok paika abni bagine illegal intruders government tongsak abo o hawa tongai abni yakni yoklani bagi sini coba ngai abni bagine sing jotono ko TPF bakhatai khadi buskangni salo joto pal khlaigai boys race khadi sini public by surogui rohor jagnai siero asogui nai boys race khadi nirogni boys biang thangka tini o boys tini o Tripura hawo Gerai ni bagainya Tripura sani sini mung identity keri ka patar hawo o Tripura sabri habu sini simalia abni bagai tini o sobano TPF 7 years single soba khai tongo bisojini bagai bisojini sobani probo joto ne ringka kebo phairak bai kere tangai phairak ya tini soba khai piu nai seng aro beneng phairak yang piu nai bopro phainai bopro da phaba sini bopro sisa sinai otosa nang continuously nini takuk bukung nini nogo besa betui hazel kebo set kerika abni bagai Tripura sa do farok basadi sisadi joto thamsak lagi siri right sini odikar the illegal elements je samung hamya khai tongani aboni protikar aboni protirod aboni against seng baksa ke basana nangai khorak disana nangai abni bagine tini rongno saklaibang abni bagai buskangni je pha soba TPF ni soba do phani soba hani soba a soba go nirok je man matoi keba financially keba economically keba morally keba spiritually nirok je janja mama toi TPF no je support khaitano nirok pipeline sobari sibai tei buskango bunirok tei support khanye hine ang khasongoi tini nirok no press media bising tei buskangni soba no nirok ni thanin ya farmang tini mar hor nirok tei ke bising nai jetong
kaisa sumung Sengde. specimen jebabe tabuk jelo soba thainan taman incident no tei abuke specific bo incident no tei norok bus tang Sini orang incident seorang ni kebang mana ulek kai kadari 20 tarik ni 13 tarik ni joto ta 1 year jeng tabok specific kaisa soba ya abo soba ke continue ning tongkha tabo sempi sam gonsi soba bono baseng kalek khai nai borong ni tamo action ka affair kaisa ka tamo tini jorati police borong ni tamo khai kha bori 1 year jorati seng joto data nanai bobo busuk joratui be action na jaka affair bahai khai jaka abono seng data nanai jesek mansa ta iraning je koyekta je ing tongmani abono to joto tongnai abo kaisa specific ya ar niwa sengno bisam gonjani usukani gotna nirok saimano nirok ni bisingte nirok nang help sanai media ron thani joto data tongo nirok ano data rodi o ek maso koita incident nangkha o ek mas ni bising koita incident nangkha pisle 6 manai o koita incident nangkha abo job tono tini seng soba khainai je chini soba ke obosi tini joratei law and order mungsa action kri police proshashan tangai aboni FIR ni ba aboni mungsa action kri tini culprit masa kai tongo culprit ni kuno strong FIR borok sunam ya tangai aboni bagina kuno tei benukri ka media roksa sero victim sengja engka aboni bagina oboti hai o tripura ho law and order samang khaje ni bangai encourage mai tong hatei be culprit tei seng nogo tam hosinai abo belai ke sanan thangke seleng ma sengsa hai criminal ni agency hai ke si police proshashan samang tang tongsi kebai kau sana thang khangke abani bagane obono sung belai ke saja gyang abani bagane oboni pratibade tei kebai klai gei boroni affair sinjani joto je incident nang jak boroni kebai affair borok te kap makainai te aboni mote bor action manana te abono tui sung Human Rights Commission পর্যন্ত sing abono jotono rohornai tei obo soba oro thagnai hai ko gya obo soba chengnai te waisa tei bu kotor khlai gamono continue tang jaknai tei ni ani singmung ke